Hello, my name is Antonio Marsh. I'm doing 13.1 WOD for CrossFit Open. Here is the height 6 inches or 15 centimeters. Okay, and here's the first 35 kilos for snatches and next plates for later. 20 kilos. Okay, here we got the time. Spreman. 3, 2, 1, kreni. Stipe Max. Još ne. Ima 10 još, ajmo. Idemo izbaciti jedan broj i idemo dalje, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Pet minuta prošlo. Ajmo, ajmo! Ajmo! Deset minuta, ajde! Pola, ajmo, ajmo! Давай, давай! Osam minuta, ajmo!
ajmo. Stigne. 26, sve se pomeriš. 26, 27. Ajmo, ajde. 3. Ajmo. Ima 2, ajde. Ajde, 2. Ajde, 1. Ajmo. Brzo mijenjaj utege. Idete. Ajmo. 6,5, ajde. Još 5 minuta da ide se sljedeća opatiš, onda još parku. Fukoj. Viktor, bliže tijelo. Fukoj. Bravo. 10% je riješeno, ajde. Ajmo. Samo fukoj. Viktor, bliže tijelo. Bravo. Pet minuta, ajde. Ajmo, 3,5 minute, ajmo. Dva, ajmo. Ajmo.
3,5. Sigurno hvala, da. Ajmo, 3 minute, 4. Ajmo, ajmo. Ajmo još jedan. Evo, evo. Ima još 5, ajde. Sekundi do minute, ajmo. Do. 4, ajde. 4, moraš to. Stigneš, majs partija, stigneš, ajde. Minuta. Šijan, ajde. Ajmo. 1. Ajmo, odmah dolje. Odmah dolje. Ajmo, 15 sekundi, ajmo. Gotovo.